na našem odru, samo za vas, drage ekoface, Petra Vodeta. Živijo, oder in publika so tvoji, Peter. Vidim, da vzdušje je kar fajn, to je fajn. Zdaj pa prvi komad, naslov mu je Sorry seems to be the hardest word, balada. What am I gonna do to make you love me? Oh, what am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? What am I gonna do when I wake to find that you're not there? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Always seems to me that sorry seems to be the hardest word. What am I gonna do to make you want me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? What do I do? What am I gonna do when sorry seems to be the hardest word? It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? It always seems to me that sorry seems to be the hardest word. Hvala. To je bil prvi komad, za naslednji je pa moj naslednji singel, slovenski, ki pride tudi na radije. Upam, da vam bo všeč. Kako lahko storila si mi to? Želim si, da drugače bi bilo. Zakaj vse drugače je? In zdaj trga se srce. Ko se zbudim, tebe več ni. Ko pogledal sem te v oči,
tako je šlo. Želim si, da drugače bi bilo. Zakaj vse podira se? Ali razočaral sem te? Super, mislim, sploh super, je ta prava ta publika. Ja, brez skrbi, da. No, daj povej mi, lej, tako mlad pa talentiran. A imaš ti kakšno taktiko, da osvojiš vse tele punce tlele? Vidim, da so čist pav. V bistvu se trudim tako malo, ampak kakih posebnih taktikih, ne? Punce, a vas je začaral? Ja, ne. Zihr jih zanima, a imaš ti punco? Včasih. Včasih? Kako to zgleda? Kadar je čas. Aha, okej, čeprav, čakaj, zdaj imam jaz eno idejo. Pol, če mi naredimo tlele eno dražbo, jaz te lahko prodam telim puncam. Poskušaš šlo? A bi šlo, kjera bi imela Petra Vodeta na zmenku? Dvigne roko. Okej, ne, se samo hecamo. Zdaj pa, če smo lih na Ekokvizu, ne, povem, si ti kaj eko? Ja, sem, ne. Si? Kaj to pomeni, da smeti odnašaš, ko mami reče? Ja. To. Ločujete doma? Ja, brez skrbi. Ok, eno težko vprašanje. Kam gre plastika? Plastika gre v rdečega. Rdečega, ok. A je pravilno? Ne! Damn it! Kdo ga bo naučil? Kjera punca ga bo naučila? Naučil, da slišal. Kjera ve, kam gre plastika? Lejka se te bojijo. Bi mogel ti iskati eno, pa bi takoj prišel do tebe. Ja, recimo, kjera bi rekel? Evo, tale kle. Malo sramežljiva. A boš sam povedala, pej, se ne raboš gor, sam povej. Ti sigurno veš. Ja, rumena. Rumena. Evo, zdaj si boš sigurno zapomnil tele lepe punce, rumena. O ja. Kaj te ne še vprašam? Kaj bi še rad kaj posebnega povedal, kaj počneš zdaj, kakšne imaš načrte za prihodnost, kje te lahko vidimo? Ja, trenutno smo dali ploščo že nekaj cajta nazaj, videospot smo posneli, zdaj pa singli pridejo. Singli pridejo, kje te pa lahko vidimo, kakšen nastop v prihodnje? Zdaj ne vem točno, tale teden ima malo frej, ki so prvomajske, pol pa se bo hitro kaj najdel. A to za une zmenke? Tisto občasno? Dobar, pustimo podrobnosti. Ok. No, zdaj pa moje punce pridite še gor. Zdaj veš kaj, mi smo se v zaodorju pogovarjali, ne, mi bi tebi zelo radi nekaj zapele, ne? Ja. Naro. Eno pesem, ki jo posvečamo samo tebi, tako da gremo.